म्हाका वाटता आमी चक्रात जे आसा की ताचो कितें रिलेशनशीप आसता विथ अवर हेल्थ एंड हाव इट इज अफेक्टेड इफ एट ऑल. Yeah, exactly. We have 7 chakras in our body, right from base to the top of the head. म्हणजे आणि एव्हरी चक्रा आमचे आसा, आता तुम्ही रिसर्च केलं तातूंत सापडला की एव्हरी चक्रा इज रिलेटेड टू वन एंडोक्राइन ग्लँड, डक्टलेस ग्लँड म्हणटात ती. बरोबर. ती एंडोक्राइन ग्लँड हॉर्मोन सिक्रेट करता. सो ऑल द 7 चक्रास आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हॉर्मोन सिक्रेशन. आणि हॉर्मोन सिक्रेशन जाल्ल्यान तुका जर स्ट्रेस जर आसत, दीस चक्रास आर लायक स्टेप डावन ट्रान्सफॉर्मर्स in our body, and the main energy is the prana energy which we get from the sun. I see. That's why if there is no sun, like in UK and all, people go into depression. Sun is our living god. बरोबर. We cannot survive without it. So this sanatlan amka ti prana energy meita, and through these 7 chakras it get distributed into all the channels to vitalize our body.